khandai spa nyokui kadai sipolak tam abangnya keren ka general population joka SD bagan top yaki garu khasi jantia badik tu di balong hok poka state Meghalaya bati pong lapan pauru ba kumbalai lak tam di population garu bat kumbas sanap duna ka population khasi Jumat kadau kamsong nia ban pendek ini ke 90% Jumat haka census trong 2001 ru ada ban penpau ba ka general population jemi KST galong arkulai lak khat praja praspa arkwa Jumat hang ni ru la penpau ba kumba galong baki garu kidon kumba rangi khailang nani ka population kalong like nyo 0.7% aba khasi jantia kala 0.1 0.9% kemat kadau kadon ka justification kasongnya ya ka bangin dawa badai ban wanra no gijingkala lesi gijingkala ko wi kalong ponna kanani garu perlu garu laipo bat laki khasi jantia kaman sanpo kata di koi bat ka ba ka bang aljumut kalong khamtam bangila ban ai ka open kategori yaki ngamut yakini ki tribes da bangi ai no 86% kalong kat kumka general census jongka arja kharwai ti kani kalong ba na plek jo kini ki balong tribes no kasi garu jantia hapo jelam khalia bakin ai no 4% open khamtam yakitu ki ba long merit makin la banio pat ko nomor kai ka bang penpau bangam shimla 1 ya kaban face before the expert committee banong bangayeng nakabanta banong silyang tangya ki khasi jantia lani yakawi ka community dengan apun pausai bagani jelong concern kadai nakabanta ka state nomor sanpu artri kisna mari melaya kum ka state ngadu bang yo jong jala ngimi i bak jala jungi kan kio mereka ya arsut jadi lor tanong rim kata di ka point ko baningkong kabar ngalapan tenmau pangalawan ra ru ya kami khalia selection of candidates for state quota seat to the higher academic courses bill 2023 kani runga wara yang ni ka bill balai namar ba ki penpau baka 16.4 kadai ka bangitip lu barkhoi baka ni kadai ba extract lam baka article 16.4 na ka banta ka job ba na krenshai bai ya kani ka resolution abla adopt atau ko por lembang ni 16.4 ka bakran di tip specifically kadai tang ya ka kam keren ni academic di kumno ka state Meghalaya kaling lang pat ya kani ka academic pat ka job daga 16.4 yung ba kandai khatsan san mo article khatsan san dinrei kani rong layang dari kila hokila taru ka provision jongka state lema constitution la ai ka provision ya ka state bakana ban creates bakana ban thau tiki policy ni ki an henry ki khamora pat kum kabil ki khamora pat kum ka ai ki kham legislate apoka house bila shu adopt be ngamtip hanu ko dor ki adopt daga ban linglang pat ka academic tibar kani ngada bong bakam dei ka policy kani ga dei ka conspiracy ka balong persya ya ka wei pat ka jabri ti barang ni rung layang hata ka nongrim manong bang ngadong kam ban ai 86% karkum ka general census trong 2011 ti kata di ka baar ka point ka balai ka point kalong ba ka roster post dekat kum ka original ngamo ka principal resolution mo ko pasa ka 12 January 1922 ngamo ba ka ka principal ringangong ba ka original resolution tang ka balapas tang kum ka form of OM mo office memorandum but hakani la kren shai ba ka reservation policy is for the vacancies kam dei na ka banta ka post tenrei ka kum kani ka roster system bakani ka roster system ka notification ka ba la plat lamba ka government ba kadai ka subject reservation for post kani ka mga banay kaluksa kalong kumamangingi don nruk pungut ya mali ya house nila banong bakani kadai ka vacancy tenrei ka bang itip mata respected MP mo bala kalalong MP wemali ti ka post kalay ken mat kadaw kani ki ong ka post mut kawi mo ka post tigat ba ka vacancy gimot yaki 60
members of the house. Kani kalau mau luksa bang suai. Ti mar kadau kani ruk hamara amendment kham legislate kham thawan. Ti kalau ngobam la ban pedang bar kalong highly illegal. Ti bar kani ngala persengu syaka expert committee baka rules system kalong contrary kalong ya tingku batka original resolution kabla pass 1972 ti kaba saung la pen pauru hago bedei bat kini ka private number bill rus kebasau kedai ka kebalai kedai ka rus system mo pi kini rus system kumba kalong ka high court batang burong kapas ka court kapas ko order baka kentu ya ka karkum ko order juga court kapan kan mau baka state Meghalaya ka claim implement ya ka rus system nadu ko por ka ba niyo ka state ya ka jela tika klam ong ban implement Ndrei katkum ka original office memorandum joka resolution 1972 la current shai ba ta backlog tandai license ala kimla system pin ayar system par kimla pin adu license bar kan laps no Ndrei menta pat ki penokam retrospectively sadu usnam bangio ya kecelah bar ni penokam ni ka exception policy kan ni bang lapan pedang kata ngalapan pau bang no highly objectionable hawlor kani but kawai kalong ba ngayang hanong rim bagi ni penokam prospectively